Mak, tadi lagi nanaon dia. Naon? Pak, daripada menjedok, mending parkirin saya. Parkirin naon? Iya, saya keluar. Aing lain tukang parkir. Oi. Gak apa-apa, Mak. Lain tuh tukang parkir juga. Pak, Mang Teo. Ada penghasilan, Kek. Pak, abis kasihan, Mang. Penghasilan naon Iya, aja. Kek, bisa. Terus. Pak, abis kasihan atas. Oh, mana aing lain tukang parkir tuh, tukang parkir pada ditu. Ya, ke tukang parkir mereka. Iya, Mang. Mungkin rezeki, Mang. Abi pada keluar, kalau resam daya tukang parkir, Mang parkiran. Lah, kubuan teh tinggal ini terus sorangan kan itu, meh kudu di parkiran. Bahaya, Mang. Abi pada nyebrang seueur mobil tuh. Bahaya, sok bayangkeun. Pun abi kumaha cilaka engke tabrakan atau kumaha. Si Mang teh moal pedak deui jeung abi pasti mah teu sedih. Sabar atuh aing, lain urusan aing. Kami kudu aing karunya. Bapak pemikiran aku batu nanti beda rezeki, lagi kita terus abi di pasihan atos. Nasi mangkah kan nolak rezeki. Pak ulah ditolak rezeki sekecil segede apapun, kurang pun diterima itu. Kesempatan Mang, ayo. Ayo. Aing malah tukang parkir. Parkiran sekedap rezeki. Biarkan Ade, saya parkir. Ih, maka bisa ampun parkiran Parkiran parkiran. teuing. Terus. Kali dia. Nah, tekan itu jalan lah, Kak. Tadinya gimana tuh di parkiran? Ke parkiran. Ampun, aing jawab tuh. Jawab tuh omongan anak. Terus maju terus. Naon deui wae. Padahal itu pada nyebrang, Mang. Itu paling dia parkiran. Kajagaan mobil tinggal ikut itu. Terus. Sok. Tadi ke seberang, tadi ke atas.